samul phatlani som pariatani a tuntum video a chuan international news kan ngai thladon lova tual chung news te kan han lor khom don ani AIZAWL kho puilai li atanga zo kho sanga Assam Rifles AR Insawn na atan April ni khat sang ni somni panga atanga man tran tur in remna agreement zia ani to lain tundin hmuna an ram chunga LSC nei mi somruk pakhat an lo om ni a hriatani zo kho sanga AR Insawn na tur chungchanga hian October ni somni pathum sang ni somni pali kha New Delhi Mizoram House agreement zia ani a Mizoram Sarkar IO in GAD Secretary le ARIO in Director General ten ming an ziaka agreement ziana Delhi a omrem chang ZPM MNF le BJP MLA te po antel hetianga inrem na ziani to lai le malak na akal chhomek lai hian AIZAWL kho puilai li AR ram chunga LSC nei mi somruk pakhat an lo om nia soyani a heti lai hian sarkara an LSC surrender mi pakhat om to bok Central OMA MUP MHEP MZP le MSU telna NGO Coordination Committee chuan Insawn chuak thuai se an du thu an lo tar lang to thina a munaram LSC om te po ti top cancel turin sarkar thu nei tu te an lo ngen to thin bok ani NGO Coordination Committee chuan tuna AR mun chu mizo mi puite ta na om zui zel theinan tuna ram pass om te chu cancel turin ram nei tu te le thu nei tu te an ngen ti thu chua siamin an tar lang to boka AR chua san tu ram chu mi puita na tangkai thayang beram manani theinan le mala turin Mizoram sarkar an nge na atul anga sarkar troi o manin huam thu an lo tar lang to bokani hemi chungchang a hian politics in beina po achuaka AR ram chunga biakin pakhat chungchanga ZPM MLA pakhat le koran lamte kan tiang khan boru kan nei le nge nge ani kha MNF sarkar lai khan lamwal le a chevela AR Insawn tur hian mala kaloni towa ama ero chu a hlotlin na mel tak tak mu thei ani lova tuna ZPM sarkar noya beseina lian jok nen he thil hi mi puiten kan thlir le meka an Insawn chuak ani chuan heng LSC la om mi rang mi somruk pakhat tena an nei hi engtin nge sarkar hian a chinfel don ti hi mi tam tak hriat cha ka ni a engtin nge sarkar hian ma alak zel don ti ta chu kan la thlir zelang chu heti lai hian ZPM an ron sarkara Lengpui airport Mizoram ta na phur ret tak chu company dang hne na hlan turin boru kan ron nei nga la Chief Minister press conference masalama khan hemi chungchang hi tarlan ni in ZPM halak na tur zinga khan hei hi alian pol ni khan apuanga tutiang chuan halak na te po akala company sang emo authority te biak an ni hnuwa Iaf Kutah hlan chu an sirtluk puitum dan ni omina lang chhota a he thil chungchanga hian politics in beina po a omani kha a thatna le thatlo na po tam tak omina rin oma Iaf Kutah Lengpui airport hlan chungchanga thutluk na top siamala ni lo Eptu party te chuan Iaf Kutah hlan an du lo thunga tun hnaya nei cabinet meeting in enkol tu dang hnena Lengpui airport hlan chungchang lo bo zui zel tura anti working committee to look into the maintenance and management of Lengpui airport chuan Indian Air Force IAF an la dor chhun zom ri lova heti lai hian eptu party pani MNF le MPCC chuan IAF Kutah airport hlan an du lo ti thu chua siamin an tar lang bok Chief Minister Pulal Duoma chuan IAF Kutah airport hlan chungchanga cabinet meeting October ni som paruk sang ni somni pali in thutluk na ala siam fello ti asoya Zirchiang tu working committee na Zirchiang zelanga chu cabinet meeting a ngai tuale ani tur thua soibok working committee tanan soidan chuan he cabinet meeting nei hnuwa working committee le IAF lamin indor na an la nei chhun zom ri lova hetianga inbiak na kalpui ala ni lo chan hi working committee lam terms of reference then khat siam that me ka wang ni a soyani Chief Minister in thuthar thedar tu te alo hril to angin IAF ne na working committee hi voisari an indor to a mun ma te po an ena committee hi an report an thelu ta chu cabinet meeting in angai tu ani
Chief Minister chuan Iaf Kutah hlan ani chuan Mizoram sarkara aman an pek tur thu soin ram an mamo bel ani poin sarkarin ram tur alak sakanga jangna dom na chu an mani in pek vek anin huama Iaf Kutah lo hlan ta po ni se aran oi ba kan changdon lova terminal chu kan kut tur thawani ati terminal chawa chuan sarkarin lok na tel ve thei tur thu asoi Chief Minister chuan Lengpui airport en kol na sen so chu asana wangin sarkarin na choi bel na satba ka ti changtlun na tur angai tam thu asoi bok Etila hian Mizoram Eptu Party pahni MNF le Mizoram Pradesh Congress Committee MPCC chuan Iaf Kutah airport hlan an du lo ti an puang non le boka MNF Party chuan Mizoram tana rotling ZPM sarkarin the thang atum dan chu mipui poisoinan na sa takani dona wangin an pom thei lo tur thu atop hlenga dodalan tum thu an puanga MPCC point Iaf Kutah hlan lo hram turin sarkar angena lan chu mipui poisoina atlin hial tur thu han lo puang to bok hemi chungchanga hian enge kan ngei dan le thlatin veibel chetel Mizoram sarkar chuan an choi bela heta hian choibel chungpon Mizoram sarkar menga airport om hi lakal vezel se kan ti nge notice te ta kaini chia hi sarkarina airport en kol om chhun kan nia choibel chungpon lakal ram ramela kan ti nge tuna ZPM sarkar malak na hi tha kan ti jok kan ngai dan te hantar lang ve te ang Etila hian Ministry of Home Affairs in Mizoram Chief Secretary chu hunrei vak lo chungin chinfel ani thuai tur thu atar langa antarlan danin Mizoram Chief Secretary atan Khiliram Mina IAS sanghazukwa sumko pathum ekmut ke dar chu ruatan niria Khiliram Mina hian tundin muna Ministry of Minority Affairs Additional Secretary na achel mekani kan hriat to angin Dr. Rinu Sharma chu ni somthum pakhat October sang ni somni pali khan pensionin achuaka hemi ani awang hian Mizoramin Chief Secretary nget alanei ri lova UHL engmoya IAS in CS na hi achel mekani Khiliram Mina hi Rajasthan mi ni in kumsang khazako somruk pasari apiang ni in zirna lama MA history ania kumsang khazako somko pathum khan IAS atlingin December ni somthum pakhat sang ni somni pasari hian pension don ani anthria tengin tunlai hian Manipur Buaina chuan India ram anghong chuaka kan ham pasal tha inga moza tual thina chungchang chuan keini Mizoram mizo te ngei po kan thina rimin he hian borok lian taka siam me ka ni hi Mizoram sarkar chuan Manipur Buaina chuak chungchanga thu chuan siama khan thu chua kha hantar lang vele hrim te ang Mizoram sarkar thu chua dana chuan Manipur tual chung Buaina kal zela tun naya Buaina chuaka wanga hliam tuar le nunna chan enga moza ta nom hi Mizoram sarkar chuan poia ti hle a tun naya Buaina awanga hliam tuar le nunna chan te le an chung te zong Mizoram sarkar chuan a tuar pui tak zetani Manipur tual chung Buaina hian kum khat le tharuk zeta o to a mipuin na sa takin an tuara he Buaina awang hian Manipur atangin Mizoram chunga sa himna zongin mi enga moza tan ron lut to a Mizoram sarkar le mipui ten thei top chu in an mani chomdol na an kalpui boka he Buaina awanga kan unaw te chomdol na lo pe thin tu te chunga hian Mizoram sarkar chuan lom thu a soi tak meu Buaina hi atop theinan Central sarkar le Manipur sarkar te chu thei top chua mala chhun zom turin Mizoram sarkar chuan angen bokani tun naya Manipur Buaina kai noya tuma in Mizoram chunga nam le nam in mel mak na ti chuak thei tur zonga malalo turin Mizoram sarkarin mitin te angena Mizoram chunga nam dang abik takin Manipur state ami te himna turin Mizoram sarkar chuan ma ala zel dona chutiang bukin Mizoram pona cheng mizo te abik takin Manipur zirlai tele na thoka omte himna turin Mizoram sarkar chuan ma alak chhun zom zel don ni in Mizoram sarkar chuan thu chuan siamani hemi chungchanga hian confirm khurrangai khop maya mania Manipur thil thleng kai noya vanapa hol kota pun khom kan buat saya kha kan ti ngai tur le kan unaw te thlawang hona atana kan malak na ania kha thil lom om takani amai ro chu mithen khathian he Buaina hi Mizoram chunga nulu tum ang hrimin tongka an che fo maya hei hi kan chin lo atha khop mai
hemi chungchang hian comment tur tam tak kan nei a amero chu ngai thlatu te chana da phot mayang Manipur ram buaina hi han ngai thlak chhun zomila Manipura Kangpokpi district ka sadar hi la Committee on Tribal Unity ko tu chuan Ministry of Home Affairs MHA chu Armed Forces Special Powers Act AFSPA Manipur Valley District ka Police Station som pathuma la zong po pot sei vek turin an nge na chuti line Manipur Valley District som pathum zinga mi ni lo tlang ram hunami te chu AFSPA nuk dok turin an ngen thung he thu chua hi tun hnaya November ni som palia MHA in hriat tirna ati chhuah chan na ni in Greater Imphal Police Station paruk chu AFSPA hnuaya distrap area anga ruat ania ram buaile buaina hmun anga ngai ania hei wanghin October ni khatsang ni somni palia tangkhan AFSPA hi man tran ani zoku ki tribal body chuan Imphal buaina chuak hi ralthuam keng firfiak ten anti-zawal ni in an soya heti lai hian Manipur buaina a chhuah chhosel wangin Central Reserve Police Force CRPF Director General Anish Dayal Singh chuan Manipur State hi atlo do ni in ANI report chuan atar langa he atlo tur hi November ni som paruka Manipur buaina lian tak chuak MLA le Minister Enga Mozat chene in bei ani hnuwa ni in ruang Enga Mozat a chhuah hnuwa ani Capital City Imphal chu flashpoint a changa mipui thin rim chuan legislator te chen na in te an bei ani kha chung zinga chuan Sagolban MLA Chapam Kujakeskar Patsoi MLA Sapam Nisikanta le Cabinet Minister Ranjan te midang te po antel he bei pui thlak na hian bungro Enga Mozat a chia Police Force tenen in beina lian taka chuak boka Ethil theng wang hian he state a ven him na din hun ati chiat zual pha hle country tangin Imphal tharum thona lian taka chuak ani kha mi somni pathum chu man nan ni towa vantlang mun ma rok le halte MLA le Minister hial beina amo phurtu nia pu te an nia buaina chuaka wang hian thu nei tu te chuan total curfew an siama internet le mobile data service po ni chungot an ti top bokani Army le Assam Rifles telin security force te chu borok monam siam tura tiran nia heti la hian mipui te himna turin curfew hi puan ani thu an soibok Karmasa Friday a thorum thona thlenga khan mipui pungkho min Imphal East Imphal West le Bisnupur district ka political figure te chen na in an bayani kha police force te chuan mipui pungkhom te hno darnan tear gas te an manga bepui thlak na khan mi pariat an hliama an man te hne na tang hian .32 pistol te silai mu pasari le mobile phone pariat te an man tel bok curfew an puan ba ka khan security force te chuan tlangram le AIZAWL mun then khat te an dap ngala National Highway number 2 a bungro poimo phurlu theina turin ruwa mannan siam boka security convoy te chuan lir theizali somnga chuang an gata lir theizali somnga chuang enjui convoy chu an venga tiang chuan borok ralri takkara Manipur chu hala ommekani Manipur sarkar chuan state chunga police station paruk thunei na hnuaya om AFSPA ennona hnukir turin central hna ngen na an thlen ni in Manipur official te chuan an tar langa Central chuan Manipur Police Station area paruka Armed Forces Special Power Act asiam tharani kha khangzinga khan tharum thona na se tak omna zeri bam te po atel Joint Secretary Home Central hna lekhan thona State Cabinet in November ni som panga a meeting an nei na hetiang bok hian AFSPA chungchang hi an ngai tua Central Sarkar hna ennon le hnuk kir turin rotna an siam fel to ani State chunga police station paruk thunei na hnuaya om te chu AFSPA 1958 section 3 hnuaya rambuai anga puan an ni Ministry of Home Affairs chu November ni som pali khan Imphal West district ka Sekmai police station le Lamsang police station hnuaya om Imphal East a Lamlaite Bisnupura Moirang Kongpokpia Leimakhong le Zeribam district ka Zeribam ate AFSPA an lo puang to ani kha hi ni china kan taran tak ang khan ko tu chuan AIZAWL police station som pathuma AFSPA puan chu la kalpui chhun zom turin central an nge na chuti line tlang ram huna AFSPA an puan chu hlip turin thunei tu te han ngen ve bok
ole Manipur Buaina hi alakal chhozel maya heti lai hian zo na thlak unaw he Buaina tur tu te an leina tom hle a ral tlan engamazat Mizorama po an ron lut to ni kha heti lai kan thria reng tur chu he Buaina hi mi then khat chuan Mizorama hnulu tum ni om takin tongka an che fowa heti angonga hian kan film khurtlana poimo hle entirnan Mizorama mai te yom te lo khoita chia mila Manipura hian miso zirlai tam tak len na thok tam tak tu na hian an om ve mek ti hria in hetiang borok sensitive tak kara hian social media kan thu post te po kan film khurtla na ngai viau mai wala tuntrum tan chon khati chin khani se tuntrum chu international news lam kan ti chuak talova khati chin khani se video dat le thu thar jok in lo ngai chang le vek don nia